Dakle, svi su bili na stanovištu da treba napraviti dobru analizu od strane meritornih stručnjaka koji će reći koliko ima osnova, pravnog osnova, da se uopšte ide u arbitražu vezano za Sutorinu i šta od toga Bosna i Hercegovina može dobiti. Može našto biti pobjednik. Kao što vidimo, nijedno od ključnih i meritornih imena koji su pozvani na ovaj skup, današnju javnu raspravu, nije se odazvao. Možda i taj sam podatak što ključni ljudi koji su trebali da kažu svoj stav o tome, govori njihov nedolazak već dosta. Drugo, ako težinu današnje rasprave budu i dalje nosili predstavnici Mašinskog fakulteta, ljekari, onda mislim da je ova današnja javna rasprava propala i da mi nećemo ponovo imati nijedan argument koji će nas voditi na putu da li ili ne boriti se dalje za Sutorinu. Dakle, nemamo nijedan ključni odgovor i mislim da institucije koje su radile do sada treba da daju konačan stav, a da od toga, ako se ne ratifikuje sporazum sa Crnom Gorom, znači da ne postoji utvrđena granica i znači da se ide na arbitražu, a koliko će to koštati, pa nije to prva stvar koja ovu zemlju košta, iako zna da će izgubiti. Gospođo Majčić, koliko je važnost javne